Dia mas vamos entrar Tamam. İyi girelim. Abi, benim kudi. Albine. Hey, Batman! It's me, Batmite! Your #1 fan in the whole universe. I've decided to tag along and help you out. Oh, this is gonna be so great! Epizod će trajati oko 10 minuta. Uspeo sam! Ja sam proić. To nije kao. Pa nema to. Nemo da ga koristim nekako nama jer ne živio on tu pored nego on je dobro. Da. Sad možemo sastaviti. Evo je kutija počinje. Nice! Time to clean this place up a little. Bello! Jesiš moje kockice, znaš da ja volim svoje kockice. Što ja volim ja svoje kockice, kupi to, to će moja sluga. Kupi. Kupi odmah, kupi. Kupi, nema da ga puštava. Ajde okreni se, idemo. Ajde pokupi još ovu kockicu, pokupi još ovu kockicu. A sad dođi vamo. Drži jedan. Čekaj da, izvinite. Aleksa, neću. Da prestanem da različiti. Ovo mogu ja. Tako da. Tebe.
Dobro. Sve što treba raditi. Ljudi. Vidite, dobro. Pa je dobre. Da sad. Hey, you did it! You sound surprised. Tak. Ja kad sam igrao parkour, ja sam bilo bolje. Ovdje ćemo da pauziramo i krenut ćemo dalje. Ne. Ljudi, to je sve za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav za sve vas!